Pemirsa Tukat Ayung pinaka Tukat Pinih Lantang Ring Bali. Pemekas Ring Wewidangan Penatih Kesiman Kantos Segara Padang Galak, Tukat punika kepercaya genah kerajaan Wong Samar. Sane Keloktah Ratu Dayu sane merupa buaya putih. Situs Inucap megena ring Delta Ayung sisi kangin Pura Musen. Dudung sami krama Denpasar Uning ring kawentenan situs Inucap. Rawi mangkin sayan kauningin mawinan pelinggi ring Pura Musen miwah situs Jukung Inucap keni blaba ring tanggal 10 September nelintang. Mawinan ketahnyane pet prade wenten banjir wangunan Pura Inucap nenta nanganen keni banjir. Punika taler sani kepangge ring pelinggi sunya ring Pura Perahu. Manut jero mangku nyoman jiwa saking Kaliungu, sani pinake pemangku terah meregan Denpasar Maosang, situs Jukung Inucap sampun wenten duk zaman Majapahit. Sani kepercaya dados pusat kerajaan Wong Gamang, sani wenang ring niskala sani Keloktah Raja Tonya, medui penyuan pasukan Wong Gamang, sani ngemit das ayung selami puniki, kantos ring Segara Padang Galak. Sang Raja Wong Gamang antuk gelar Ratu Dayu, merupa buaya putih. Sani ketah mentas ring tukat kantos loloan Padang Galak, mangku nyoman jiwa mawasang, Wong Gamang situs Jukung Inucap, wanta pengabe ide betara musen kesiman. Ring piodalan pura dalam mutering jagat kesiman, antuk niskala katuran lunga mejukungan ring tukat ayung, melabo ring batu ageng ring ajeng pura dalam mutering jagat kesiman. Nah, niki parindikan tinggi hidup betara batu perahu ring Wayu ring Tukar Ayung gitu. Dan ini pengalaman yang pribadi niki segadi dapat anda betara. Dan kau antah kena tinggi hidup sane berkuasa sane mempara bida Ratu Dayu. Sane penguasa ragane ring Wayu Tukar Ayung rauh kesegara di ring Padang Galak. Bisa hidup melalui pasukan rakyat akeh keribuan itu mau kendan merupa kendan buaya putih kami. Jadi batu perahu nikah sekali penjaga dengan Wayu atau Tukar Ayung untuk keselamatan kesejahteraan untuk masyarakat sekitar niki dan penjagaan juga gitu. Nah, kesarangnya untuk hidup betara sane meraga nah semeton kendan mana Pati Raja semeton raga papat nika salah satu nika nyaranga masih jaga di darat nika ring Padang Galak. Tapi hubungan dengan pura dalam musang jagat itu? Niki kendan hubungannya sarang dalam sering jagat nika wantah nika ragane bertugas mengawal ida betara lagi petoyan ring manis galungan nika ring pura dalam mutering jagat. Nika ragane nuntun ida betara sami rao nika nuntun di pelabuhan nika baru ngaranjing ke pura. Wusan banjir, Pura Musen kesiman rawe mangkin sampun pulih wantuan antuk kebecikang. Ring beji miwa bale lantang, sane matutujon mangde situs Inucap Kantun Lestari, pewangunan Kantun Memargi kantos mangkin. Kepala tukang Pura Musen, Sueb Maosang, ya diastum nampenin piambeng, nanging ring pewangunan Inucap Kantun Side Memargi antar. Tidak ada Pak ya, cuma tantangannya di pinggir sungai ini Pak. Ya kenapa? Ya takut jatuh gitu. Berisiko tinggi Pak ya? Iya. Ya, tapi tetap minta selamat Pak. Ya. Tio situs Pura Jukung, Pura Musen kesiman taler medar be genang witning toyo alami, sane nenten kedadosang anggen genang melukat.